Ensasua ade kakra ene yensua ekwan a obetumi afaso a obetumi aye natural remedy ema toothache ewo fie sebi ebia wosin eye wuya wo gam no ewew anase kaka etetewo emma untumi nda ufa oyawo mu wanum painkillers saa ensu enko unuma na ma aminti paye ni yawo na ba fom kakra enya feel body numa na asan kenya ne ho eneme be trow very effective natural remedy a ebetumi abo toothache no efri ho amaw nyama ubehia ni pepepre na pe kanwe anase potash na sampe cotton odonti anase asawa emame yam kanwenu emanindani into powder na yam pepper ne so yam niye na eno so into powder wati opia obetumi di pepper na wayam ena kanwe na wayam no dia fra open so amfamfra ja omumienu separate sa afide fa odonti no ana cotton no fa bo na wet no fa bo nso kakra mu na enye wet emfo uwia fa sa odonti no fa she powder potash no fa kakra na sanye sa ema pepper na wayam no enso fa hyem samam uwia se wo gam ena ye wuya fa ye gam no hu mam sa ade we ye na najo ukwakoda enye na napa enye ne wia anajo ukwakoda no enti fa ye gam no hu mam sa uwia nada se wusina fa ye esine hu mam sebi se kaka no tokro eda wusine mu a fa sa asawa na wodia hye sa potash ena pepper ne mu no fa hye tokro no mu pia hye tokro nada ema de enchi ye ni sa for 4 to 7 days ema maximum of 7 days sa kaka na etete wono a wa ya enkono me kama chro acha 7 days obehu se oni kaka ewo asembia oni netu kwanta mapai hu beto ama wusu wetumi ada wati share video ema obi na obi nso suade emfriwe mu na like me video na commenti na follow me for more health tips me hu me next video mu makram